امیدوارم مکاسا خوب صحت سلامت و بگیم سربلند هم باشین. خب که باشه دوستای عزیزم، تیاری با دویم جراحی راستی اومدیم طرف گویم اگه انالیزو سپوریدنی اومدیم انالیز سپوری چند بالینس ها را گشتیم، انالیزو را سپوریده تیار شدستیم. هم عجیبش برای شما یک چیز رو نشان بدم، زمانه را ببینید تا کجا ترقی میکنم و بوشه حالی هم رقص میکنیم. زمانه ترقی میکنم و بوشه تا حال رقص میکنیم. یعنی از یادم ها برای ما شما در یک چیز ترقی را نشان بدم که من تونستم درونی بالینسه را نشان تومتم. اما ببینید در محکمه من شما خیل میگیرم طرف کامera قفا. ببینید دوستان در محکمه ما اومدم در دیدین اتوماتیک خودش میکشه برای ما در بالینسه است. درون بالینسه با عجیبی بالینسه را میدونین چی است؟ من میخوام شما نشون بدم عجیبی بالینسه را. اینجا بالینسه است اصلا دکتر همه چی را میگه، یگان مشکلی نداره. میگه بالینسه همش طرف کاریدور درونی بالینسه دا سرکفای، یعنی که آدمی که اگر انا بوش خواهی مالیزه کردن در داخل بالینسه است. ما دعوا از مسلمانی و از اسلام میکنیم، نه زنکک مالیزه کردش تگی است، یعنی که چی کرده این داخل بالینسه است. وجه پارت یا نولوی دم درو داخل بالینسه. اینجا لیفت یک دو سه اتاج میره. او طرف تا رجیستراسیونی است. از ما رجیستراسیون کردم و نزدیکی میگم که چی داریم. خب دیدی اینا در محکم شد. خب ما اومدم لیسنس را جفر اومدم در برای ما خودش هوی میکنه و دام نیستش. در برای ما هوی میکنه. برای ما بالینسه هاش عجیبیش همه است که من کم ترک خطیش مو چخ میکنم در این باره. و علیکم سلام دوستای عزیز، من خدمت شما در چخ کنم و آدمایی که گوداک داره اینجا لیفت داره، لیسنس قطعی نمیبره، همی 2 متر هم نیست لیفت های. ببینید دوستای عزیز بالینسه هست. در داخل بالینسه یعنی که سرکف داره. اگر که خواهی میدروی بگیم که وقتی همون چیده درکت مالیزه میکنیم بروی میره. ما تاجیک ها میگیم که دعوا از خداشناسی میکنیم، از مسلمانی میکنیم، میگیم که ما خدا را میشناسیم. ما مردم چی با ما در داخل بالینسه مون مسجد نداره، یعنی یک کابینت یک اتاق همچه یک انسان ایره دور میوید. یک انسان بگیم که یک نمیدونم هر سیتواسیون ممکن است. یک انسان اینجا هم بالینسه است، یعنی نه شپیتال با برای شما باورش که شپیتالی بالینسه است. نزدیک بالینسه موندگی اینجا ما همین سویگی در بیستم قطع شما 1 مینوت گپ زنم بعد برم وقت شما را نگیرم. ببینید دوستای عزیز انا در داخل بالینسه شون سرکف دارن. ما ده هکا مثلا هم دیدین نه مو ده قطار استال موندگی شاید یا 10 تای استال مونده باشه 20 تا استال در مخیل انسان و سرکف است. یعنی که اینو ما میگیم که از تمام دنیا سر صدا میکنیم به نام مسلمانو، میگیم که اینو خدا بخبر هستن، اینو خدا را نمیشناسن. بله اینو خدا را چریز راهی ما نمیشناسن، اما راهی یا هست که خدا را بشناسن. با نامو خداشناسی راه خودشون در داخل چیزا سرکف دارن. در داخل مکتب هاشون داخل مکتبو دا سرکف دارن ساختگی هستن. یعنی که آن چیزی که اینا اعتماد دارن، آن چیزی که اینا اعتماد دارن به همون راه رویش در همه جا همون راه رویشون ساختگی هستن.
дар тамоми ҷо ҳамун раҳ равиш сохтагӣ аст. аммо мо даво аз мусалмонӣ мекунем, 5 вақт кун мона мешӯем, не ки дар ҳамиқа сол мо натонистем ки дар дохили балинсамон, мо натонистем ки дар дохили мактабомон дар як ҷо як инсони намозхон аст, як инсоне ки эътиқод дорад ба ҳамун раҳ мо насохтем ки то ки ҳамун як одам бирава ҳамунҷа бигӯем ки ассалому алайкум бидроя меяр кад намоз шабухона биброя бирава. аммо мо инора худобехабар мегем, мо худмона худошинос мегем, мо давлати мусалмонӣ мегем. И гап на танҳо як Тоҷикистонда тааллуқ дорад, и гап тааллуқ дорад ба Қазоқистон, ба Қирғизистон, ба Ӯзбекистон, ба ҳамаи ҳамун кишварҳое ки даъво аз худошиносӣ дорад. оле ку мо намегем итари даррои сенсор монем шумо ку балинсои мо дар надорад. аммо вақте ки балинсои мо дар надорад, мо намегем итари даррои сенсор монем ки вақте одам омад бисогем автоматӣ дар кушода шавад. даже даста ягон ҷода назанем, ҳар дареда мерай пешишда автоматӣ кушода мешавад. мо даъво аз худошиносӣ мекунем, мо даъво аз пешравӣ мекунем. то имрӯза мерақсем, то имрӯза дар гирди Эмомалӣ мерақсем, асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, қаҳрамони мо ина мебуд Тоҷикистон намебуд, ҳама инами пешрави обод, ина алафҳоро бибинен, ин алафҳо хазон шидан. чикор мекунем? бо чиро мебинем? файрод ки Лукашенкора биги бар тарбуз харбуза қати олуча қати намедонам ангур қати бисоз, боғ бисоз, барои мардума бугӯ исроф ҳаром ҳаст. хелай барои Эмомалӣ исроф ҳалол аст. аз мева бигири намедонам тари қала бисозиву баъд Лукашенкора биёри бигӯй бибин ма чӣ хел қала месозам. барои як Лукашенко мехӯрдагиш як коса авқот бошаву биёрениш 300 намуд авқота бикунена ҳамҷа, баъд бигин Лукашенкора мо пешвоз гирифтем. аммо набурди ягон балинса дар Лукашенкора нишон будӣ ки ина балинсаст, ина дар дарунаш мо масҷид дорем. инами як утоқ, ҳами дар медрой, ҳами примо, инами дар, инами ҷои ибодатгоҳ ҳаст. ина мусалмонои мо инаиҷа медроян ибодат мекунанд. агар ай раҳи дур биёянд, вақти намоз мешава, ҳамин мардум инамиҷа ибодат мекунанд ромада. набурде Лукашенкора дар пеши ягон балинса ки Лукашенко пеши дари балинса омадӣ, дар сенсрай худаш ҳуй мекунад радара, даромадӣ бо маҳкам мекунад. ай хафо. фаҳмидем пешравӣ дар ки ҷо аст. фаҳмидем ободӣ дар ки ҷо ҳаст. ободӣ дар рақс, дар алаф, дар олучаву дар шафтолуву кадуе ки Эмомалӣ Раҳмон гилиш медоза, нақшиш медоза, ӯ пешравӣ неист. даъвои инсоное ки Ҳоҷӣ Мирзову дигарот гуфти ҳамун гапу эшони ботиксу дигарот. мо фақат кличка дорем, эшони самолёт, эшони вертолёт, эшони танка, эшони пушка, эшони автомат. ки ҷуда инаму танка, пушка ва автомат эшону ки бигем ки бача хай ассалому алайкум хуб аст майли. не ки хай мардами мусалмон як одами пир майли ҷавоно намехонад, майли як пеш раша гирифтем. не ки ҳамин одамои калоное ки ҳамин дар кад намоз мехонад, кани ҳамин чиётон дар дуруни садик серков дорад, дар дуруни мактаб серков дорад, дар дуруни балинса дорад. мачитакои хурдак, яъне мачити худшон, калисои худшон дар тамоми кунҷу паворот, нами сари раҳода дар ҳамаи ҷода ҳамутари крестак задагӣ, хеле арка кадагӣ, оинача мондагӣ, дар дуруни шамо бигем муҷассама яке мо чизи
худошон бовар мекардаги истодаги дар дуруни шам дар любой поворот мебинӣ, дар любой поворот ҳаста. эшони ботикс, эшон лаблабу, эшон чиқри, эшон чоқла ҷудаен шумо, эшон самолёту вертолёту пушка кани гап намезанед, намебироед. ҳамияи мусулмонитон, ҳамияи худода бовар мекардагитон, ҳамияи давое ки шумо мегӯед ки мардуми ғарб ба худо бовар надорад. агар иё ба худо бовар намедоштанд иқадар то дуруни балинсара серкиф месохтанд. агар иё боваре намедоштанд то дуруни мактабу садику дар қади кӯчаҳо дар ҳамаи ҷо ибодатгоҳ месохтанд, крестҳо мемонданд дар ҳамаи ҷо, ҳамаи паваротда ҳаст. ман фикр мекунам ай шумо дида ку эшонои ботиксу лаблабу картушкаву эшони автомату самолёту пистолет, ай шумо да дида иё худода бо боваришон зиёдтар аст. ҳамин ба ҳамун усули худшоне ки бовар мекунанд ку инора боваришон дар худо зиёдтар аст аз шумо дида. шумо дар сари тавақ бовар мекунед худода, шумо дар сари гӯшбурён фақат худода бовар мекунед, шумо дар хонаҳои боё мерем бовар мекунед худода, хонаи камбағал дар худода бовар намекунед, намерем ҷо. ин аст дӯстои азиз пешравии замона, яъне ки он чизое ки ҳаст дар ин давлатҳо бигӯем ки хеле пешравиҳо мешавад, тозагӣ, озодагӣ. ҳозир ака вақти хазонрезӣ аст, ин тарафан хеле нишон бидам. вақти ҳозир хеле хазонрезӣ аст, уже хазонҳо рехта истодан. аммо бибинед квадратни километри агар ҳамин Варшавара бигирем, ҳамин квадратни километрша Душанбе, Суғд, Кӯлоб, Қирған, Бадахшон, ҳамин шаҳрошада, ҳамин централни шаҳроша ҳамаша биёри, як такни агар як такни ба фикрам ки бо квадратни километри ҳамин Полша бо зиёдтар мебирояд, яъне ки Варшаваш ҳам як шаҳраш зиёд мебирояд. тамоми ин ҳамин қадар квадратни километре ки шаҳр мебинед ҳам хеле брусчатка задаги гирдои пешиход, ин пешиходоша ҳамаш ҳам хеле бигӯем ки полный рост, ягон ҷое нест ки брусчатка назада бошад. тамоми ҷош ҳамине, тамоми ҷо як иҷа нест, я пеш балинса не, тамоми ҷо ҳам хеле бигӯем ки брусчатка задаги аст ҳамаш. дар Тоҷикистони мо трактор қатъи рах гашта наметавонед. трактор гуфти ҳам гапо балонош хаста мешавад, вале ки одаму субист. бозам мегӯм агар Бадахшона шаҳроша, Кӯлоба, Фалхор, Московский, Қирған, Хуҷанда, Кони Бодом, Исфара ҳамаи ҳам шаҳрора биёри як такни агар якта ҷода ҷамъ кунӣ гирди Душанбеда, шояд квадратни метри ҳамин як Варшава аз аммо калонтар бошад. не ки ҳама инам брусчатка задаги аст. мо ҳар рӯз мерақсем, ҳар рӯз каду мемонему мерақсем, бодринга мемонему мерақсем, кучи бодринга мезанем мерақсем, кучи кадура мезанем мерақсем, фақат дар гирдаш брақс бача то дилат хина кишидана брақс 30 сол шид мерақсем, он аслан 30 сол шид дар гирди куни Эмомалӣ мерақсем, 30 сол шид. ободӣ равин бача, ободӣ равин мегем, дар куни гирди куни Эмомалӣ да мерақсем, мегем ободӣ равин бача, пешравӣ равин бача. дар дуруни балинса медроед, дар дуруни оғилхона даромадагӣ бар инай ҳама взятка, пулгирӣ, порагирӣ. чо агар пора нати корот буд намешавад, намеҷава як оператсия гузашт, дим оператсия мешавад. ягон ҷо до ҳоли як тини зард додагӣ нестам. страховка дорам тамом медицински, любой ҷо да мерам медром, любой балинса да медром, ассалому алайкум метавонам паспорт картама мезананд, картара страховкара тамом дори актуальни, яъне актуальни действовать мекуна тамом. гап за мега бифармо мега дард табгу, чӣ дард дорӣ?
сразу духтар направление мебинад. Набоша агар мега рӯзи душанбе биё, сешанбе биё, панҷшанбе биё. Яъне ки вақт мемонад миёй. Ина ира меган бародарои азиз. Ира меган пешравӣ. Ира меган худобоварӣ. Яъне ки агар ино через раҳи дигар бовар кунанд, не ки ҳамун боваришонда бозам устуворанд. Ба гуфтаи ҳамун худмону худшон дини ё ай дини мо пеш омадагӣ аст. Дини мо баъди омад ку не ки дар дурун ҷазир кардем партофтем ҳамамо. Не ки дини ё пешаи мо ҳам омада боша, умрш аз дини мо дарозтарам боша, ҳолиам риоя кардани инсононро бибинед чӣ хел хушрӯ риоя мекунанд. ҳамиден ака ба ном эшону мулло, ба ном мусулмоно мара меган Астанаев ту дина гап назан. Ман мегум не, ман дина гап намезанам. Ман дин бозора гап мезанам. Ман ҳозир дина ягон чӣ нагуфтам, туғри аст, хато аст, нодуруст аст нагуфта истодам. Ман мегум дин бозор ки ҳар рӯз ай номи дин бозӣ мекунен, сағал мезанен, талича мебанден, мегирен мерен хонатон ҳар рӯз, пул мегирен ҳар рӯз. аммо як Эмомалӣ таҷовузтон кардагия. Медонем барои чӣ? Барои ки агар ҳамаша бугум бо мегӯян Астанаев кофир шидагия. Барои ки риден ҳамара. Ҳамара риден, чотка карда ридагия. Ҳамиден. дӯстои азизам, дигар зиёд ман барои шумо дигар гуфтанӣ надорам. Фикр кунам аввал нишонтон додам, диден ва дар ҳамин масъала фикр назар ма гуфтам. хируи габонтон боша. ҳай мардуми мусалмон як кафдуо, ҳай мардуми христиан як крест, ҳай мардуми гуфти ҳамун гапо бовар намекардагио дапустим пус бовар накунед дар ҳаққи банда. Ба наздики як ҷарроҳии дига дорам. ҳамин ҷарроҳиро бигзарем иншоалло. дар маза нест. ана худо хоҳ умедворам ки мо бояд ватана бисозем. воқеан ҳам дина бисёр даҳшат кардан партофтанд. действительно даҳшат кардан ки ҳамон яъне ки инсоно барои як худо да бояд бугум ака як кофирам биген гуфтан мегирам. ҳамин дина даҳшат кардем, ба даҳшат табдил додем. на самом деле вақ ҷақ улуҷа кашидан, гирья кардан, нақл кардан, ҳамин дини худоро овардем ку китоби қуръона дур партофтену нақл дагзаштене. ана як саҳобаи тарикат, ана як инсони тарикат, ана як шайх дар самолёт парид, раду барқ шид, ана баъд фуромад, ӯ кампир гирья мекард, худованд гирьяи ӯро шунавид, бурд кампира дар хонааш ин шайха гуфт дуровард, шайх дид набераш касалайк. ҳамин дини худоро ку ба нақл табдил доденаш бирафт. бо ҳамин ки ӯ гап задан мегира, улуҷа кашида гирья карда гап мезанад. боқимондагӣ масҷид бидагӣ гуфти ҳамун гапо 200-300 нафари дига ё 500 нафари дига бо баланд дар нақли Аллоҳу акбар бо гуфти ҳамун гапо калошона дар деволо мезананд, гирья мекунанд. ҳамин дина даҳшат кардем. дин ибодат аст. ягон грамм улуҷаккашиву нолуҷаккашӣ нест. дин просто медрой ба худо робитата мекунӣ. қуръон оят сура ҳаст, мехонӣ робитата мекунӣ, меброй мерай. улуҷаккашӣ нест дин. дин ҷои нақли намедонам як эшон будааст, мулло будааст, ғалтидааст, самолёт паридааст, дар ҳаво омадааст, раду барқ шидааст, мошин хати рафтааст, ов хестааст. и дин нест и шумо мекардагӣ корро. ман шумода конкрет набугум барои чӣ дин беқадр беобрӯ шид. барое ки дин
موند رفته شما وردین دیگر همون نقل گذاشتین مردم دینی یعنی مسلمانی کتابی نکردین شما مردم مسلمانی نقلی کردین نقل قطعی میدونین امیره پرابلما در سر ایباد پسیخولوژیای دین نیست مردگیای دین باید پسیخولوژیا داشته باشه ببینین چیکار کردستین نه اولوجک کشی نه نالش کشی نه نقل کردن او چیکار کرد نکرد سامالیوت دا پرید ورتالیوت دا پرید تانک خطی اومد رد و برق شید خونه کمپیر دا فرومد نفرومد او چیکار کرد نکرد در شکمش سنگ بست گش نبود تش نبود دین دا صادق اومد او پرابلمای او بود خدا را مونده دیگر گفت که همون گفت شما ایشان ملا را نقل میکنین هیچی نیست این همیتری کردین مردم گریزوندین اولوجا کشک کردین گریون کردین مردم جزیر کردین پرتفتین دین یک چیزی است چوتکا یاسنا قرآن است آیت است سوره است تمام دیگه تو چیکار میکنی تو علم میشی پرواز میکنی شوا میپری روزو میپری و پرابلم ایتای نباید ایرا در دین آورده رلاش کنی شما دین موندین رفتین پرواز گفتی همون گفت ایدانش علاو میبرومد یا شیخ بود خراک میکشید ایدانش همون ای نفسش علاو میبرومد یک ایشانی داملا بود ایشانی زور بود رفت ای اوچاش چی در روی کرد در گودکش گفت که برا بچم ای خونه همچه سرکه بگی بیو ای گودک رفت گودک مایده بود ای جبور او پرکد اومد اوچاش در داد در گرفت او با قدرت خدا ایگرین اولیوای ای شیخای ای را باید پیش نکلینی بیستی نه اولیوای شیخ پرابلم ایخی چه من چی باید پیشون نکلینی بیستم من کتاب دارم قرآن چوتکا یاسنا کدامی پرید کدامی غلطی تو پرابلمشه آیت هسته پراویلای خوندن عبادت است با خدا رابطه کردن است نه اینکه چرس پیغام پس ردنیک دیگه ملا و شیخ حضرت گرفتن در اینجا پس ردنیک در کار نیست بگی چوتکا یاسنا نه اولوجک بکش نه ها بگو داد وای که رنگی نمیوری بدرو خش رو که عبادت تبکه تیخه السلام علیکم و علیکم السلام بخیر برای پای زندگی خلاص دین رویه خودش همی است رویش اولوجک کشی نقل ایشان ملا و شیخ حضرت پرواز کن و گفتی همو گپو آه میکشید آهش او چپه میگشت یک ایشان بود صوف میکرد او طرفی بالا ره میگشت ما گفتیم ایشان او چی زور بوده میموندی پخته دا صوف میکنه همسو او طرف پخته رفتن میگیره دیگه خیلی نمیتی کنی هم خیلی انسانو اینه خیلی انسانو اگر یا میداشتن که یا را میوردن استفاده میبردن چیکار کرد بعد ایشان او صوف کرد اینا چپانه رفت چیکار کرد بعد او هیچی نکرد حداقل همین هنرش در همون زمانه دا استفاده میبرد او صوف میکرد طرف پخته میرفت او صوف میکرد طرف جویکو در راه اونا تقسیم میشید میسول گیریم ده زور نمیشید میشید کو یا ایشون بود پستک قطعی جورب جنگ میدو گارینی زور بده صوف میکرد پس اگه هم خیلی یک چی تشکیل نکردین که هم خیلی در جامعه جهان ببروره نشون میتین چقدر پستک قطعی جورب میخیزه جنگ میکنه گفتی هم گفت یا میداشتن ولی میبروردن و هر وقت بروارده بودن این چیزا را در جامعه جهانی که ما پستک قطعی جورب جنگ میدازیم گفته میکردن اینو پول کار میکردن ما چیکار کردیم ایشونی پستک قطعی جورب با جنگ میدازونه ایشونی که او چپا میگردونه در خانه خواب فقط دوده صدقه دوده تو زوری ایشون صدقه را بگی تو زوری خلاص بزا بچه ایشون صدقه را بگی زوری گوسفند بته گوه بته بگی اولیو بگو حضرتش بگو بته گوه تا چیزی پرسید دختر تا پرسید که بته جلیتش نکن برای اولیو اوهش میگیره اینه می تری کردیم دین جزیر کردیم پرتفتیم پال روز برباد شید دیگر کو آدم دیندار هم دین گریخ برفت فهمیدی نه که چی بود پرابلم
اگر ما جای نموزک تا پرتا ماچتک ده در هر جای باشه نموزک تا بخون تمام بذار بره نقل اولیو چی در کره ایتده نقل ایشونی که او اصوف میکرد چی در کره اون نقلی که ایشون در سمالیات سبور شد رد و برق شد بعد سمالیات فرو وردن بعد با ماشین های کردن ماشین اومد تانکه در سبور شد ره در آو خیست بعد او یک بیابانی چوله که هیچ که زندگی نمیکرد یک کمپیره خودش تا خطی نبیرش زندگی میکرد بعد همونجا اومد بعد گفت که این کمپیره روز خودو را زورا میکرده است که همین ایشون بیویه نبیره شاید نم بدوزه شما دیونه چی شوره دین که جدا موندگی است شما چونه نقل دارین تعریف خدا موندگی تعریف تفسیه ایشون دوملو دا گذاشته نفتی برای نمی دینم بگیم نمی تاری جزیربا و چید رفت نمی اونمی دین دون رو هم گریزونده نایدین گفتم ما که دیگه توقعت نکردم کافی رو هم بگیم گفتم میگیریم ما دا گفتی هم گفت پخری نه من خودم میدونم الحمدلله فرزندی مسلمانم گفتی امام علی رحمان الحمدلله گفتی امام علی رحمان که فرزندی مسلمانم ایمان به خدا داریم باوری داریم آفریدگار دا ایمان و باوری داریم و این خیلی دین بزرگان نکنه خیلی دین بزرگ که ما وابشه گنده میبینم فقط نقل میکنن کو میشینن همه اگر گوش بریون آور دور کو اگر او بدونه که تا 4 تا گوسفند کشتگی کو اون نمیخیزه همین نقل کردن میگیره با میگن که بیا نماز بخونیم ها ایشون اوی تورات همه تی میرود در توالت خالیش میکنه بو میاد بودالش میخره با نقل میکنه نه که بدونه که همین دسترخوانت خالی ای کو اون نقل نمیکنه همین کرات که آیات همین آیات همه کوتاه‌ترین نمیگیره کو کوتاه‌ترین آیات کو همین دورم کو همین کرات که دو میکنه میگه ما کور دارم برای میبینه دسترخوان دا هیچ نیست تو خی همین دستراش نگفتی همون گپو میخیزه میروه نه که اگر گوشت و گوسفند و قایله و دسترخوان و بقوت شیره و شکر داشته باشه کو بعد او سر میکنه در دنیا نبودگی گپو رو گپوش بوچاوه کو و فکر میکنه با یگان چی دیگه میبافه میگه و لیش به نخیزه کو ما خودتو را بخره با اگر بدونه یگان سومش بتی اوده کو پیش های مرکت اومده در همونجا میشین این همی خیلی انسان ها چیکار کردن دین بازن دین بازی دروندن دین گرفتن در روی دنیا شرمنده کردن 4 احمق دیگهش اینام دین گرفتن رفتن یراق زدن گفتی همون گپو دنیا دا جنگ انداختن دین شید در اینجا بدنام خلاص بعضی انسان ها چون مسلمان گفتن دبو ایزا میکشن در دیگر دولت ها مسلمانی میگن نه میگن من مسلمان نیستم تمام تقسیم کردیم بین اختون مذهب بازی زدن اینمی کار شد خدا نگهبانتون باشه ولی من میگم که ما ماچتی ایجا ما شما دستیونکا میکنم در ماچیت در بورای ماچیت اینمی ما گپ زدنیم همین پلاشاتکا داره پلاشاتکا پارکوفکا داره زیاده از 500 مسلمان میویا هر روز 5 وقت نماز میخونه پارکوفکاش کو رنگی رهای دنگرای پیشتره اسفالت نداره کنم تری نم تری ایداره پارکوفکا همه با مسلمان همجا ماشین میمونه هیچ یک مسلمان در کلاش نمیویا که به ما همینجا یک کم ترکک یاد کماس شغال بیاریم پول پارتوی سنگ بیاریم بریزیم همین بالوش ده کم تر بیتون بریزیم یا 2-3 ماشین بیتون زکاس کنیم و نقص گنده ما همینجا ماشین میمونیم ما همینجا ماشین میمونیم همین جای ماشینی ما هست پارکوفکای ما هست همینجا ده همینجا یک ما ماشین ما میمونم همین لویا میکشد از زمستون بهار دکو لویا میکشد تو سنتر پولشه را لویا میگیره میروه بالونوش ده نیکی نمی خروس شید ما چند بار برادرای خود مونده توجیکو همینجا گفتم برادرو بیاین ارگانیزوات کنیم ما به پول میرم کار میکنم اول ما اومدم مچید کنم که ریمونت کردگی توزه بود کم میومد 2-3 قطار میشیدیم نماز میخوندیم نماز ما نمیرم همونجا نمیرم مرده گوری نمیرم میدونیم برای چی کراسکوش ریخته است ماچیتا کو میگم بچو بیایم پارتویم یا $50 جون گردم همین اعلان کنیم پارتویم یا همر دوملو میگه که اوی ماچیت قرض داره ای انسانو همینجا نماز خونی میین اینجا سپانسر نداره همین ماچیت خودتون دیده استین خونه خدا میگین خونه خداتون ده بیاین هر ماه
همین خدمون در ابیزات استفاده کنیم همین را 100 زلوت همین ماهانه پارتویم شرط نیست در همینجا کاروبکا بگیره درون باین نماز خونده است که کاروبکا خاطی گشته است یگان سوم پارتو کاروبکا در دستش یگان سوم پارتو میگه الحمدلله در راه خدا پارتو در راه خدا ای بچه همین چیز ای بس همین کارا کرده استیم ما در دهانی در کاروبکا در نوشته موندگی برای اوی مسجد پول در کوره برای سویتی مسجد پول در کوره ای بس 500 600 نفر در همینجا نماز خونده است همین 100 زلوت بیا هر مو شرط نیست همین ملا را کو دهنش پاشم برآورده گفته را بیا 100 زلوت خدمت ابیزات استفاده کنیم پارتویمش پروستا جمع کنیم یک انسان ای توجیکو یک تا رهبر ای دیگه رو جمع کنن اما بیا یک یا مودا بتک مردا گوری پارتویا 100 زلوت برای ремонт یا تعمیر بیا پارکوفکا را روز کنیم پارتویم بیا ما کار میکنم یا میام کنم جا یا مو отпуска میگیرم یک مو میام کنم ماچتا کراسکا میکنم ام بولوش سر میکنم تو پویونش یک مو به هیچ ما دا پول دار کنید شکا ماسر کنین کار کردن میگیرم اوقاتم بده کراسکا میکنم ремонт میکنم بیم پارتویم بگیریم اوخی همین چیزا رو بیم بکنیم اوخی فرض همه خونان کو میدونن که سنت دا پول پرسی سر میشوه کو هوی میخرن اصل ایمو است مردک بوری خفه نشین جوی خفگی نیست ما حقیقت در روتون میگم مسلمانی ایمو است فرض همه خونه میدونن سنت دا پول پرسی میشوه ریسک پاتینکوش همه پوشه یکم ببروه که همون کاروبکادور نداره در همونجا بیاین ای بچه بیاین وقتی دول ما هم پارکوفکا را سیومکا کنم ای خانده را میبرم سر که فینایی را ما برام سیومکا کنم پارکوفکاشون چه خیلی اینا که بروچاتکا زدگی این زمین با مسلمانو را جدا کرد دودگی چیکار میکنیم بکنین خیلی ماچید گاب نیست بسازین ماچید کنی هم ماچید نه سوختگی ремонт کردگی خیلی خداوند برکت یک انسان یا بر سوخت داد کرد داد نه که باقی مونده اینجا ما اسپانسر نداریم اینجا دولت با ما را پول جدا نمیکنه ما تر دولت‌های مسلمانی نداریم که هر ما در مسجدهای دنیا مثال حساب کتاب کنن امامو مثال تاجیکستان ازبکستان قزاقستان قرغیزستان مسلمانو حداقل سالانه همین مسجدها بگیم کم کم پول جدا کنن مسجدهای هر دولت دنیا ده فلان قدر پول باشه همونجا جدا شوه تری ما نداریم ما میگم که ما جزیربادیم ما فقط میگیم ما الحمدلله دیگه در دنیا رنگ ما وری انسانی خداشناس نیست نیکی هم قدر ای خدا دوریم ای همه دوریم که نه خونه ای خدا میگیم خونه ای خدا را یک لیتر کراسکا صرف کردن ده نمیتونیم بیا بگوی کار کنیم بیا میگه که ما باید برم تاکسی کار کنم ما باید برم این کار کنم وقت ندارم برای همه چی را وقت میوه نیکی خونه ای خدا ده یه روز خدمت کردن ده وقت نمیوه کراسکا کردن دیسکاتیک آدم روه یا دختای پیشش ببرو یکو قطیش بشینه اگر چخ کنه شنوس شوه همون شوه خودش 500 تا 600 تا 500 هیچ نبودن دکو 250 دلار در سر همون دختر پیوا و ودکا یا که نمیدونم پروستا شش دیدم تشکیلی ششلیک پشلیک در پیوا هم نخره راست خود میکنه نیکی اومد در خونه خود بو میاد سر میان نماز میخونم بچه ما خودم دیدگیشم در دیسکاتیکا و در دیگه جو بودم ماچتا میبینیم بو سر نماز خونی میاد نیکی همه آدم بویی که در راه خدا همینجا برادر کراسکا باید بخریم یک 100 دلار پارتو جون تگردم کو میگه خدا رحمتی موما مرده بود در خوابی و تم و چم در اومده بود در حقش نون کدیم خدای کدیم صدقه کدیم بعد یو کم ترک کسال شید کروچ خونگی و مازش گریخت انا اوچم نو خونه قدم و رفت قدم اون کسال بود قدم اونا موماش گذاشته بوده همونجا رفته بود پول بعد سر میشه نیکی در پیشش اگر دخته بیویه ناتاشا میره و قرض میکنه میوراش تشکیلی را میکنه 100% ای رستوران اوقات زکاس میکنه میبرش در رستوران میشنونش ما در همه جا هم خیلی بچه‌ها را دیدم چند تاش دیدم ما برای هم گفتم ما اگر نمیدیدم نمیگفتم در دیسکاتیکا دیدم بعد از اون بودم چی دیدم ما چی در کورای دادرنی همه خیلی جو گشتن ده بعضن انسانو میگن که اصلا چی با ما چی نمیره کجا برم ما همونجا ما همونجا برم گپ میزنم خبی سودا نمیتونم میگم چی با پارکوفکا اینطوریه بیاین کوی را کت بل کتمان بگیریم بیاین روز کنیم چی با ماچیتی مو یک تراکتور یک تکنیکا نداره همونجا برف میزنن هم قزادگی لاپوتکا قطعی میرویمش چی با مو یک تراکتور چه نداره برای رفتن چی با مو نه
плашаткамон маҳкам нест. Чӣ ба мо ин эҷара бетон кадаги нестем. Ма бирам гап мезанам. Ба чӣ дар кор ҳастам хидма шумру када дар дурния мо ҳам хел нест. Айдам дар общество шумру мекунем хидма. Ин ҳамҷа ҳаматон да мегум. Ҳамтар динбозӣ накунед. Худо нигҳбонтон боша. Фикр назартона зери коммент бинависен. Мардуме ки дар Аврупоен ҷамъ шавем биен мачити ҳам полшабдагира ҳам централни мачити хидмона. Агар розӣ бошен я сарҷам кунем я эълонаш кунем. Ремонт бигем гирифтани ҳамон молу ҳамон краскаву ягон чи нам чира рост кардандам плашаткара парковкара рост карданда иншолло ҳам бепул меомам хизмат ша мекунам бо ҳам дар бораи харидани материал боз ҳам то қадри имкон $100 $200 дига бо саҳмгузориам мекунам ки то ки ҳамон ягон чӣ шавад. Фақат мо тозагимона нишон битем да ҳам поляку ҳам мардум мегзараку ҳам та ахлам та я нигоҳ мекунаку бани жизн мусулмониш ҳамияй мега да бардакира бабин мусулмон ҳамияй мега мерава. Мо худмона ай ҳаму ҷо уже нишон метем ки биданмона. Саломат сарбаланд хонобод бошед. Сахтон гуфта бошум узри зиёд не ки ҳақиқата гуфтам дар ҳаматон. Коммент да бинависен фикр назартон.